Il-valuri demokratiċi se jibqgħu fil-qalba tal-politika Maltija. Dan kien il-prinċipju li fuq baża l-messaġġ tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela f'indirizz virtwali li għamel waqt summit organizzat mill-President Amerikan Joe Biden li fih tkellmu diversi dinjitarji. Il-Prim Ministru Malti tkellem dwar il-gwerra fl-Ukrajna u kif din qed tkisser b'mod sfaċċat il-valuri prinċipali tad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, l-integrità territorjali, is-sovranità u s-saltna ta' dritt. U saħaq fuq l-importanza li jitwassal messaġġ inekwivoku ta' għaqda mal-Ukrajna biex iċ-ċittadini jżommu d-dritt tagħhom għal paċi, għal ħelsien u għal demokrazija. This summit comes at the right time to send a collective and unequivocal message. Together, we stand with Ukraine and uphold their right to peace, freedom and democracy. Dr. Abela elenka l-ħidma li saret f'Malta fil-qasam tal-governanza li saħansitra ġiet rikonoxxuta mill-Financial Action Task Force, l-FATF, u qal li l-valuri demokratiċi huma u se jibqgħu fil-qalba tal-politika f'Malta. Żied li pajjiżna jinsab konvint li s-soċjetà ma tistax tilħaq il-potenzjal sieħ tagħha mingħajr ma tagħti l-għodda meħtieġa biex kull ċittadin jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. Malta is convinced that society cannot reach its full potential without enabling every individual to thrive without gender-based obstacles. We are determined to continue to build on the progress made and spearhead further reforms. Hawnhekk semma d-demokrazija tal-ġeneru kif din tibqa' priorità ewlenija għall-Gvern immexxi minnu. Dr. Abela tenna li qed iħares il-quddiem li jkompli riforma fejn meħtieġ għal futur aħjar għaliex fi kliemu l-azzjoni jew in-nuqqas tagħha hija dik li tiddetermina l-futur. Malta is proud to be part of the Summit for Democracy process. We stand firm in our resolve to work with all of you on an ambitious set of commitments. Our action or inaction will determine our future, and I believe collective action is crucial for our future.